ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ومگوشت ہما کہ کشک بنت اللہ راہا کہ مردگاں حقیقتا زندگاں بل شما نزانت چاہیے آیت زانک بیت کہ ہما مردم کہ اللہ وش کنگے ہاترہ تی جانا قربان کنند مردگ گشک نبا حقیقتا زندگاں یہ زندگی چونی زندگی اس سرجمہ بیان سورت آل عمران آیت 69 تا حاشیہ تا چارک بی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ او ما چکا سے شمارا چیزیں چترسا و شدا و مالا نی کم کنگا و جانا نی کم کنگا و نیوگا نی کم کنگا و مجدہ بدیا صبر کنوکا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ہما کے وحدے کے آنے سرہ کجا موڑی مصیبتی کیت اہمشیہ گشنت کے ما اللہ مالے ومارا ہمیں نے مگر اوگی ہیں رضا زار و پریاد نہ کنا بلکہ اللہ تقدیر سرا رضامندی ظاہر کنا و ہوشکا ہمیشہ گوشند کہ انا للہ و انا الیہ راجعون حدیثہ ہستے کہ گوشیا ایدواہوں آنک بیت کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اے اللہ منا منی مصیبت سرا موزب دے و ہما رو کے جاگہا چاہیے جو آنترے نبی صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما يقال عند المصیبہ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ہمشند کے پیشہ شاباش و انعام ہست چانی پرورتگار گورا و رحمت و ہمشند پتچکی راہا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بے شک صفا و مروہ اللہ نشانی انت نی ہر کس کے حج بکند آ بیت اللہ یا عمرہ بکا اڑائی سرا گناہ نیست کیا دوینا طواف بکا و ہر کس کے پشوقہ نیکی بکند نی بے شک کہ اللہ مزن قدردان و زانو کے شعائر جمعینت و شعیرہ ای واحدیں رضا نشانی مراد حج احکام و مناسکہ صفا و مروہ دو کوہاں شانی میانا تچک بزن طواف کنک حج ایک رکنے بلچہ قرآن ہے ای لفظہ لہت صحابی دلا ہمیں وسواس و گمان ات کہ یہ علمی نہند وحدے کہ ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ذاتہ ای چیز آت گڑا یہ فرمائیت اگر ای آیت ای معنی ببتیں کہ شان طواف کنک فرض نہیں گڑا ای آیت ای وڑا بیت کے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما ہر کس کے شان طواف مکنت ایسرا گناہ نہیں پتہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ششان نزول بیان کت کہ انصارا بزا مدینہ نندو کانچہ اسلام آرگا پیش منات طاغیہ نامے بوتی نام سرا تلبیہ بزا لبیک وانت کہ مثلل نامے کوہ سرا یہ عبادت شکت پتہ مکہ کے سر بتاں گوڑ صفا و مروہ میانا طواف کنگش گناہ زانت مسلمان بیگا رند آیا چواجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بابتا جست گب گوڑ ہمیں آیت نازل بیت کہ صفا و مروہ میانا تاچہ کو طواف کرنا گناہ نہیں صحیح البخاری کتاب الحج باب وجوب الصفا والمروہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
बेशक हमा मर्दुम के चीर दयांत हरची के मा नाजिल को तक च रोजनाई दलील और हिदायता रंद चशिया के मा गिशेंत को बयान को तक प मर्दुमा मा किताब तहा हमेशा के इशा अल्लाह लानत कंत और हर लानत कनु इशा लानत कंत अल्लाह पाक हरची के किताब तहा नाजिल को तक आनी चीर दिया हंचे मजने जुर्म गुनाही के बेद अल्लाह आ दिगे लानत कनु खो ऐसरा पेट कनंत हदीस पाक हंसते हर कसा के खंची चीजें बाबता जोस्तबित क्या आ चीज़ इल्म ज़ात हंसते पता चीर दात और बयान नकुत क़यामत रोचा आ से लगाम ये दपा दियक भी सुनन अबी दाऊद किताब इल्म बाब कराहियत मना इल्म इल्ला अल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम अभी दंत हमा के तोबह इश्कोत और जवान मर्दुम बिता ज़ाहिर इश्कोत हक नि हमशंत के मन इशा पहल कना और मना तोबह कबूल कनूक बाज रहम कनूक इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन हमा के कुफ्रिश को तक मुर्तगत हमा को काफरी हालता हमेशंत के शान सर अल्लाह लानत हंसते और मलाइकतानी और द्राहिम मर्दुमानी खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून दाइमा वानंत अयतहा कम कनक नबित चानी सर अज़ाब और ना के वहद दियक बंत